Biz Qirg'iziston onasimiz-ki. Eshitib o'yla. Biz Qirg'izistonni bilamanmiz. Мен кыргызча учурашып койдум да. Кыргыз экенин билсе эле, эми ошону бекер кылдымбы деп ойлондум да. Jim jalay jim. Hozir dadasini kelgan o'zini dadasi. Mana kelinim kelib, biz ovqat yeb o'tirsak, mana shunaqa qildi. Mana ko'ringlar. Mana kelinning oqibati. Ko'rdilaringmi? Hozir dadasi bilan gaplashdim. Dadasi olib kelib tasha qizimni deyapti. Lekin kelinim bormayman deb o'tirdi. Dadam uyiga kirgizmaydi deb o'tiribdi. Mana ana ham oshim deyapti, ham boshim deyapti. Ko'rdilaring? Xudo shunaqa kelindan saqlasin. Xudoya u dunyoda javob berishini o'ylasin. Bu dunyo qiziq dunyo deyapti hozir. Yeganini bilib, ichganini bilib. Yig'ishtirma. Hozir otasi kelaman deydi. Keladi hozir otasi. Ko'rsin bolasini haqlarini. Hozir Hamzam aliga xazina mahallasiga Dedilar-ku, erkakman dedilar. Erkakman, boqaman dedi-ku. Жаңы такси заказ кылсам, кыргыз бала келди. Кыргыз экенин билгенден кийин эми кыргызча учурашып койдум да. Кыргыз экенин билсе эле, эми ошону бекер кылдымбы деп ойлонуп калдым да. Анткени мен кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам. Кыргыз экенин билип калса эле, бир какие-то вопростор мени доставать этип баштайт, либо телефонный звоноктор башталат да. Типа свои дегендейчи. Мен если эконом заказ берсем, башкача чыдайсыздар да. Менде вопрос да, эмне себептен андай сыйырмат ошол жерде жоголот да. Кыргыз экенин билсе элечи, эмне себептен андай негизи. Мен атайын комфорт плюс заказ берип атам да. Мен туулган күндө музыка катуу чыгат, ошондон чарчаганымдан улам чакырасың. Тынч отуруп кетким келет, балким уктап кетким келеттир. Жакшы эле күттүм негизи. Срочный звонок окшойт деп. Андай эмес, кызы менен ойду тоонун баарын сүйлөдү. Ладно деп, эми кызы менен сүйлөшүп алсынчы, балким заказ улам келип аткан үчүн балким сүйлөшө албагандыр деп ойлодум. Ладно, звонокту коюп, еще групповой койуп атпайбы. Это уже наглость, ребята. Почему так делаете? Менде вопрос да, эмне себептен кыргыз экенин билип калса эле уже ушундай неуважение кетип баштайт. Өзүбүздү иштеп алсак ким сыйлайт? Качан коюп болду экен деп күтүп отурам, койгусу жок. Анан сурандым. Анан кийин сүйлөшүп аласызбы десем, мен сүйлөшпөй элем, болду койдум деп зиркилдейт го мага. Кудай. Мен билем азыр толтура хейт кетет. Анткени таксисттер көп. Мен айткым келгени, ар бир адам өзүнүн жумушуна мындай серьезныйраак караса да. Мен деле ушундай сфера услугиде иштейм. Бирок менин телефонум эч качан звукта турбайт. Меники даже звонок без звукта турат. Ушундай срочный звонок болуп атса, мен суранам клиентимден. Мүмкүнбү сүйлөшүп алсам болобу депчи. Макул десем максимум 1 мүнөт сүйлөшүшүм мүмкүн. Мен жумуштамын андай мындай депчи срочный звонокторго. А так меники постоянно без звукта турат. А не так, чтобы групповой звонок кылып, либо жигитим менен сүйлөшүп отурбайм да. Бул случай аябай часто болот да. Мен көп замечаю. Мындай байкабайын десең да байкалат да. Turib, sendan xafa bo'lgan insonlar nimaligini to'g'ri tushunishsin. Chiroyli gapirib kechirim so'rab qo'y. Akalar, opalar, Qirg'iziston eli, xalqi, men Qirg'iz elini hayotimda so'kmayman. Ne только Qirg'iziston, boshqa millatni ham so'kmayman. Shaxsga nisbatan so'kilgan u videoda o'zlaring tirik, joy hayotda ko'rib turadilaring. O'sha videomni olib bo'lni montaj qilishib, Qirg'izistonga qarshi qo'yishib tashlashibdi. Shuning uchun yana bir bor aytaman, Qirg'izistonni men hayotda so'kalmayman. Bizga emas, bizdan kattalariga emas, hokim hech kimga emas. Agar mana shu videomni ko'rib turgan bo'lsalaring, agar shunda ham mana kimdir bilan ko'nglilaringni g'ircha bo'lsa ham oy bilan mana bu bola so'kibdi degan bo'lsa, men mashta turib mana yana bir marta kechirim so'rayman. Taqdiridan so'kmagan bo'lsam ham adresin kechirim so'rayman. Tan joyim. Молодец.